uba Meral Bonds im u MLA ka nongpo constituency menta ka sngi ulalej ban budin ban penyo no ya ka surok nongpo umden Sonapur kabadon kumasan phupra kilometer AA ban kerpat na menteri rang ba ka jela ban bu ya ka surok nongpo umden Sonapur hakmat namar kane ka surok kalong kabadon kam hadu kata-kata habaya kren bat kinong tho kot khubor na kalyang uba Meral Bonds im ulai thu ban na kalyang jong u kum unong mi khman ubala shajit uklim shong thaj ban budin ya kane ka kam ulai thuru bahagane kasngi ulai yo bani kendu bad menteri rang ba ka sarkar jella ukonrat sangma ha office trekam jong u ha ka ba na kalyang menteri rang ba ka jella ula pasngeu ba ya ka jingpen mang ban snano ya ka surok nongpo omden Sonapur kalalong ka batikana na kalyang uba Meral Bonds im kumunong mi khmar ula ai khuble ki paj ba ki balai karshan lem ya ka degamat kabadon kam hakmat na kabanta ki paj ba jong ka thain umden ula kenturu ye ki paj ba bakin yaisha kat ba kane ka kam kadang yai ka jing dawa ban yo ya kane ka surok ka de kola slem ha ka ba pun ki paj ba kilamat sibun ki jing ha ka ba penon kam ya kane ka surok sni mulai yolat ban ya kendu ya menteri rang ba jong ka jela ka jong ni se kontrak ke sangma ban budin halo ka wi ni gimat ki ba kongsan ba thaga bedi bat ka surok nongpo umden sha Sonapur awi ni gimat kiba jela ber awi ni lai ya bijaya genti ya kini katto kani tali kita yo belada kani kini gamat ke bala slam banagali ajong aku menong mikmat chamla song thaj ban buddin ya gani bat kaladon haga final stage bat kumba lalong haji ni kiski beladep langsung ban pau dengan sungu saya sisin ya baru ki pada ki belai ki kersan ki rusimen baru ki belai dan kebentar ke kharau ban ai mensim dengan ngakam kan urlong ban menaga ban budin cusu ban penstet dengan ngakam layolat ban ya kendu ya chief minister nagam ta ban pentikna bangin la ban kloy ya kene kam na department ng PUD ka bede bat ka upgradation ya ka surok na nongpo haumden first part kede arpho kilometer ya ka ba lapan mang yang ba ka NEC yang ba Ministry of Donor ban halor jo gani ka don kam yang akom emelu bangan budin na ka por seropo mangisutu budan sibun teli surok ki ba don kam kiba don on a priority dan di top priority ki surok kala amde sa jain de hero sa west ka hero sa south garo hero sa west garo hero sa boy pa uta tata berkani ka surok menong po umdan ru bade ka wi laki bakongsan hendri ha ka pertei jeng ya kini kejing kanan bagi ong mo kadon kam yang aku menomik mat bangan budin taga daw taga sing lay kendu na kapenta ban pentikna bana planning kan dia ka top priority list kan dia po NEC na NEC ter po Ministry of Donor banyo ya kajing menjur banyo yang jing penang tengka kumbalamang katagalong san puar klur kendai kupralat kandru hajar na benta ka first part kenika arpo kilometer kemudian intermediate lane namang po syomden markata kumbo oi fi menni kajingai budin na kapor sa kapor bat nasutu biang baladan yimla apan budin ni bagidang dan sibon ki surok ki badan kam apa gajela degene argudi ko wi ni badan kam akaba ila yalan mata sungai ban budin ban pentikna ter mtasha NEC benta pendek na benta benda pentikna ba sanction po dari Ministry of Donor yo kalau ita bala nam tanjung mentojong pajba kani gedeka ka benta ka benukong ka benta ka baar boleh keren gede gitu na umden ter Sonapur kebijangan sa kumba laiko pra kilometer kani kumba la update di pina ko sa report yung penmang di lang bago PMDSY ha ka bagi yung penbit pendiang yang di PR baru gladon na Delhi Ministry of Rural Development na umta banyo yung benjur bangit scam basyan insa la banyo yang yung benjur banyo ban pentri kam no ya banyo surok kam no ya banyo surok na umta yung mentoy jo pajba bagi yung apil mga sa sin kalong kumbang Malaysia sitom katu di pajba song sunong yung gadong bagat hang yung sa hang den kamtam bagi Malaysia
ban scam bahagian mereka kenti mentah ada gaji perilang jeng boro ada jeng kerku jeng boleh bangila ban poi sung thong ban yo surok ke bah boleh sulam kolong positif very positif penagalian jeng menteri lang ba abadon burom ulai jeng kular ke scam akaba kesim kia ngomong ki surok ame belia kiba kuat ban yo priority sudah gimana kam sudah ki surok jadi gaji kun gaji budin dengan kalau benong ada top priority pemila baniyo ay mereka surok nang kata jeng mentoy jeng perda daga respon galong positif but nas kukumen kun nong bikmat abang yo respon gaba kum gani